Good afternoon, greet ko man dagiti nasusulpang anak ko nga suda Ian, Kate, Hayden, Heidi at Rian Joy Pascual Vertudes. Thank you from Mama Ganda of Dumabel Aglipay Quirino. Oy, sigurado ka nga tang Mama Ganda. Okay, just kidding. Good PM sir, si Kagawad Bong Tamani ito. Sir, kablawa man ni Bakit nga adjay Hong Kong, ken family Tamani, dita barangay Barangkwag, ken kastamat, kadagiti kakaduak nga guard, dito NFA at Tiague. Agyaman ak sir, request ko man, ditay Sugar Fruits. Kung na naman ni Kagawad Bong, nga recently nag-birthday. Di ka di? Well, what? Happy birthday, kadag-kadag birthday dito, FDD, Hong Kong, kuya. Ano natin, Ella? Watching from Italy. From Maria Estacio. Watching from Pagrangayan Ramon. From Thai Bird. Mga nagpay sa ito, Happy Sunday, karuba. Makaliwliwa talaga kita kanta. Ni Cheryl Bello. Hello to my family in the phone. Kirina, watching from Vancouver, Canada, from Robbie Lopez. Narod, as requested, here's a song entitled Sugar Fruit. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti baga, ay ayaten ka, kasta kamet kaniyak. Dinggem tuy asug, iliw tuy pusok, nabayag lang idin, aditan na giniliw. Dinggem tuy gutub tuy puso, awagan na ka, dinggem ka din ala. Umay kat tuy sibay, pusok umay payapay, tapnon maepan, iliw ken senay. Ililiwek ti karinyuni, ayat ti damdamo, tinairut nga rakok, abuyugan ti asasog. Ililiwek ti agek na samsam, itngem tagapulot, asabayan ti aprus sa papiras ti bukbukot. Ililiwek ti areng mang titileng iti lapayag, umay kan no biyag ko, mailiwag ko na iken ka. Ngarod, good afternoon na po. Iti Bulataw family. Dita po Oscaris Ramon Isabella nang nagruna po kini Abalayan Adele ken datay manugang ming ani naganang Pilam Bulataw. Yes. Kano ngano maamuan na ka hamin to manugang anjan. Well. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti baga, ay ayaten ka, kasta kamet kaniya. Dinggem tuy asog, iliw tuy pusok, nabayag lang idin, aditan na giniliw. Dinggem tuy gutub tuy pusok, awagan na ka, dinggem ka din ala. Umay kat tuy sibay, pusok umay payapay, tapnon maepan, iliw kan senay. Ililiwek ti karinyuni, ayat ti damdamon, tinairut nga rakok, abuyugan ti asasod. Ililiwek ti agek na samsam, itngem tagapulot, asabayan ti aprus sa papiras ti bukbukot. Ililiwek ti areng mang titileng ti lapayag, umay kan no biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Ililiwek ti
ka rin yuni, ayat ti damdamo. Tinairot nga arakop, abuyugan ti asasug. Ililiwek ti, agit na samsam, itngem tagapulot. Asabayan ti ap-apros, sa papiras ti bukbuko. Ililiwek ti ka rin yuni, ayat ti damdamo. Tinairot nga rakop, abuyugan ti asasog. Ililiwek ti, agit na samsam, itngem tagapulot. Asabayan ti ap-apros, sa papiras ti bukbukot. Asabayan ti ap-apros, ap-apiras ti bukbukot. Naimbag nga malam Lodi. Pagablaon nyo man ni Joselito Borjay ti Purok 7 ay mabini Santiago City. Agyang manak Apo from 916. Manong June kan Manong GM kablawag man to'y duwa nga anak ko ni Maria ken ni Pinong kan siyak Manong ni Rosel nga duwa. Manong nga duwa tokar kuman jay sukisok kan gayam kan Halsema. Oraik Manong tay di last week madiyo kinanta. Jay request makaong ungutak ide. Kung na mait. Wow, ba Manong nga duwa. Tigapot ako ng mga orayom. Dada nga sonata ipatulod mi nga rod ading iti LBC. Orayom. Naimbagal daw kan ading request kumantay kanta nga baby kineneng sa Lanti Barangay Salvador. Tay kabsat yun Nora Sarmiento. Iti Barangay Salvador. Wow, nakansyon mi tatayin kabsat. I would like to inform you nga may sa akmot a film from the DMD Filipinong Laki sa Am. Kuna naman. Laki sa Am amin nga ubing. Ideon una na dahil ito yung tisundot ko mo na. Ekat nabyaga po babaen iti am taawhamot itawampay mot iti makuna nga ko edi kita infant formula nga agbalin nga full cream milk into 3 years old ti amumili during our early days as Ilocano ay kat no medyo napigsa de ubingen dati may pusingan painom pagpasusuamon iti am dati nagapo iti agburburot nga inapoy something like that kaya tatakat apo medyo dumakilabas iti ubing kadama ati kita liquidan ati kita gerber kung kunanat nga anya pa nga mabaling niya wan ati kita infant foods ati Cerelac kung kunanat samantalang iti panawin kat patatas ati kita mati apami ipagpakan kita kita ubing mashed potato and the fruits na kita kita tagat adon iti substitute nga kung kunanan kaya tapnuhang aksasagit na nakin mo kabsat nga nag-request iti Halsema Winos Sokisok dahil nga road ti parakeng ka ket sapay lakumata sumala ka. Waday asay kantina sing igid di kalsada sin banda na Halsema ayong pay banbantayan di bistisa ay balasang napintas na po daw iman at adoy mang aram babaro ay gogoapo pagdaamin formado watak payo at kumkit kuya o watak pay iit ko balasang ay naaamo naagdaksan mo kako nanabot san kide ko Bigo bay isang inilak seksi ay panag-aw-awak yapuyong ay man kikilat Please join us. Agkalsala kami ako dito sa studio. Diyak ni namnama ay sakn baulay dona ton balasang Halsema. Umiguyod yan kanana ay kataman inumta
dilay dakat dodo ata. Pinpatong sila misaan, ginaw at ng botelya, nabunsiyan ng pusod na. Dadak kudigayang gangko, kaman maptasan yas-yas ko, tanong maliyan maitok do. Naagdag sa mokat ko, nanabasan kiday ko. Bago ba'y isang inilak sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay man kikilat. Naagdag sa mokat ko, nanabasan kiday ko. Bago ba'y isang inilak sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay man kikilat. Good PM Manong Ding JM pabati man karuba kadagay taga Ago Olon yon from family Galiste, anak ko sina Michelle, Efren, Sandy pabati din kina Jaya at Maybell. Para guys, papawilan ka. Thanks Lynn watching from Kuwait. Wow, overseas text message. And thank you so much Abu, and for those who want to request and of course give the dedications, you can message us over 0915-071-3686, our official text line. Dito lang po 97.7 Sweet Radio Nagsamit. And it's 1:30 nga kun kunara. Yeah. Apo, di damdamo kita nga mga kapit 1:30 kunana. Apo nga tadayta kuno. Tagayam, it's the hour. Di ba? Tanong social ka. So, nagipatulod ka imbitasyon mo ka. Adya mo tibaga, instead of saying, iti party begins at 4:30 ti malam. No, ibabang kumanti kasi na. Iso nga, tanong social, like at 4:30. Yeah. Ilocano. Ay ka 30 minutos kung namin no. Sa 13 minutos kalpasan, iti ikaw pati malam. Ngarod, naimbanggal daw ti Domingo kada tayo amin karuba, kablao manipod ti Central America, Latin, from Lance Lopez. Naimbangal malam yung mga bossing, para guys nakman long distance kayat. Para kadagiti padang Ilocano dito ay Brunei. Ading JM, naimbangal malam yung manong June, para guys mantay 7-6, agyan man karuba, more power, and God bless FDD watching from Malaysia. Kanaman ni Fabular Pascual, good PM po. Pabati po sa Pascual family and Fabular family. Thanks po. Greet ko nga Climaco family from Richie. Climaco. Climaso. Ika, siga making problema dito. Nagbahala. Hello mga idol. Adya man anak nga Ilocano version para kadagiti anak nga ni Ika ni Von Raven from Tata Richard Casabar. Diba kanta maya yan? Well, nga man ko pa nga na silent lyrics na dito keyboards ko. So, as of this moment, we cannot do that as well as the J long distance nga yan. Okay, bari nga karon kami to apo tibakanti nga oras, garami takpay ta do nga sonata nga Ilocano. Ngamin apo kat namnam sak it is schedule me. Kas idikalman, hindi na minsan, tatay bigat nagkanta kami pa itinisa sa San Roque Parish, and then nagdiretso kami dito, and then tandang pasit, tandang pagkantaan mo na po, talagang kastayin ka na napigsa, take time, talagang masapol, iti adu, nga kwarta ta nakatadumot, iti publikasyon na kasama, di ba? Panag-aadal na kita na, allowance, and electric apo, nagado, kung kaya nga binsi-binsiren, iso nga without the help of our ato yung sideline may pang panagkakansyon mi agad talagang hami kayanan. Ayan. So thank you very much po kung iti tuloy-tuloy na tanga mga anak kita kami kada different occasions like birthdays, weddings, and no formal po nga funeral. We also cater those occasions, and most especially shows like itay dinner shows and concerts. Ayan. Balong. Correction, Talopolo. Han nga sa nga pulo kat talo ay 30. Ano man? Talopolo, sa nga pulo kat talo is 13. Yes. Okay.
Ang aroda para kadagitay dumpay apo nga agtartarigagay iti panagayat da kini Jan Mark nga inggan tatagat frustrated tila dangar aramidin da nga panagpadpadak. Apa nga mimot pakibiyangan mo ngamin kita man ulit mo. Alay. Kiktutak tuloy. Nagamden nga irok mo'y manang taayan mo. Diyak kaya't amapilit, tuy puso ka mang sungbat ken ka. Masapula paneknekam, asikat ay napudno. Tapno di maikalang tuy ayat ko ken ka. Kedno pudno manong dayta, ayat ngay datdatun mo. Urayan amaring daytoy riknak barbareng no adanto met lang mauray mo salwadam tutoy ayat tatapnom di marsaat taratari gagayak tanapud no nga ayat tapno lawan dua-dua itirag-ragsak bukleng tatinaslag nga arapaap tapnong ayan-ayat taag nanayon awan umartap Nugamdan nga irok no'y manang taayat mo. Diyak kaya't amapilit, tuy puso ka mang sungbat ken ka. Masapula paneknekan, asikat ay napudno. Tapno di maikalang tuy ayat ko ken ka. Ket no pudno marang dayta, ayat ngay datdaton mo. Urayan amaring daytoy riknak barbareng luwadanto met lang mauray mo salwadam tutoy ayat tatapnong di marsaak tartari gagayak tanapud no nga ayat tapno rawan dua-dua itirag-ragsak buklen tatinaslag nga arapaap tapno nayan-nayat laag nanayon awan umartap tartari gagayak tanapud no nga ayat tapno nawan dua-dua itirag-rasak buklen tatinaslag nga arapaap tapno nayan-nayat laag nanayon awan umartap tartari gagayak tanapud no nga ayat tapno nawan dua-dua itirag-ragsak buklen tatinaslag nga arapaap tapno nayan-ayat laag nanayon awan umartap tartari gagayak tanapud no nga ayat tapno awan dua-dua itirag-ragsak buklen tatinaslag nga arapaap tapno nayan-ayat laag nanayon